hanya ini tanya ni wada iti wada yuchu ka ta tramur ga da mi le ri de nya ba da wala interview wada sawaji ya phomu mi le thelma ji da yime kwa le da kwe ba me kwa la pho ga kwe la come on le je chi the war wa ga nya ma thu ra mu ni da le me kwa le wada pa la wada yuchu ne wada ani di chi ya ba ya ani di chi ble li ma ba ya ne 53 ani di chi ble pha ji li ma pa la yuchu ka pha ji li na ga de ni ya ta leအဲ့တော့ကနာအဲ့တော့တဲပြသူမတလေတဲပြသူပါတလော်တော့နေပခါလဲစဘာဝကြီးဖုံမှုပကောကစဘာကြီးဖုံမှုနေအဝဟိဝတကဆောခမဟိဝတကဆောလေမညဘောတေတဖကောမနော်ပဲအလက်ခတိတဲဖာထောင်းရမစနာကင်းနေကနာဖေအကတဲခါနေတော့ဒီကတဲပြမဖေတဲပြပါတလော်တို့တချီမနော်အဝနေကနာတကောမနော်မကလဲဝတလပကောကစဘာကြီးဖုံမှုဝဟိဝတကဆောဝဆွတကဆောလေမညကောကတဲ့And we are very grateful and very honored having you today at our Martha's Day. အခုနေတရမှုတာတော်လည်းပတာခုတော့မှာတော့ပေါ် honor ခမယောပါကဲန်တော့မှာတော့ကေဝတာခမ grateful နေမိတာသူပိတညောခါလဥရတာခွတဲ့ရလေကတဲ့ကောဝတာနာမော်တဲ့ရင် And if you don't mind, we also would like you to share how you feel about this and what message you want to. အဝတဲဝတာခမနေမေခမတဲဝတာမစ်သိဟာရနေမှာခမနေ you don't mind ခမ don't meမစ်သိဟာနေမှာနော်တဲဝတာလေတာလည်းနေတူပါတော့တာလည်းနေတော့တဲဝတာဝကညောကလူတဲ့ဖာနေတာကိစောဒီလေမအဲ့တော့ဟိဝတာကညောကလူတဲ့ဖာနေတာကစောဒီလေမနော် To send to your own current people. ညဝနေရှယ်လနေပွားကလူပွားကညောအုံမှာတာကစောနေ Whether back home or in exiles or in Thailand. အခမဘက်ခုံးနေစတာလေဘာဘာညဖို့လေကတူလေမြေကြီးအိုလေယူကောမြေကြီးမနော်ဟိုဝရနော် So would you like to? တော့အိုလာတီယာကောကသေးဖာနော်အဲ့တဲရတယ်မနော်အခုနေမစ်သိနေတယ်ဝရနေစနေတာကစောနေတရားကတရားမော်တယ် Share with us. Thank you. There's no need to be honored. The pleasure is all mine, and it really has been a most joyful day. ဒါတဲဝမီတလာရီဒိုဒါမီတလာတာခုတော့မှလေတန်နေဝရတာခွတ်ရလေတာကရှယ်ဝတာကဆောလဘညပေါ်တဲ့ပါဥမနော် And one of the most joyful parts of it was to talk to the young people here, and for people in Burma, if they want to know what the young people of Karen people are doing in England, they need not worry. They are studying well. ဝရမဲတော့စညာလာပါကညဖို့ကိုကဒါကုစုကတာပါရေဒေါ်ဒါကိုရေဒေါ်ဒါအဲ့တော့တေရလာဘာညဖို့တဲ့ဖာလောက်ပြအင်္ဂလိပ်နေတော့မှာတော့ခမနေအချိုတော့မလိုတာကြီးမှာဒေါ်ဒါ They are full of energy. ဒေါ်ဒါကြီးပါ full of goodwill. ဟိုဒါတာသူချူတာချူလာကြီးခမတာသူချူတာချူ To learn and with the intention အဝနေလကမလိုတာလာတာသူ့စာအုပ်ပူမှာ of helping their own people. လကမချောပါကလေ Going back, helping, assisting. လကေဒါကလကချတီကောတော့မချောမော်နော်ဒါမချောချောချွဲမချောမော်နော် But my message is ဒါတာဆောကမတာကတိုလတာကတေစာပွားကလေမော်နော် there is to be a message to be sent from အဝနေကဘာဝတာကဆောခခလေတာကဘတ်တေဝရလေပါကညောဖို့ဥမော်နော် me. These young people who are in England now, and the same current people who are perhaps in other countries like the United States, like Sweden. ဒါတဲပါကညောဖို့လောလကောအင်္ဂလိပ်မြေကြီးအိုလကောအမေရိကန်မြေကြီးအိုလဩစတြေးလျမြေအိုလကောကတိဖတ်မော်တဲ့တဲဝနော် Norway, Australia, Canada. လေနော်ဝေးမြေဩစတြေးလျမြေကနေဒါမြေမော်နော် They are all enthusiastic, learning, and they want to help their country. အဝရနေဟိုဒါသူချူတာချူလေမလိုတာတော့အဲ့တော့မချောကတီကောမော်နော် But they need to have their country. အခုနေပါကညောဖို့နေကဘာဥဒကချတီချကောတာဝမော်တော့ They need to have Kothule. အဝနေကဘာဥချတီချကောလေဘကောလေကောသူလေမော်ညောကချတီချကောဘာဥမော်အဝနေသူဝတာတော်လေ current people နေကမောဘာညောဖို့နေကဘာဥဒကချကောတာပဲ
they need to have their own country. They need to have a place that they can really work at and uplift. When you want to Lua watan lot color ko mu no ka chok ko ta mu mo de. It is important that we have our own country I want to metal red dollar pa ba o de ba cha ti ko da we mo no. with the boundaries legally Da ka ba le ti ko o da che la processa de da. recognized. Do ho ko da ka ba pa no. I think it is essential for the young people here who have been born outside Burma, many အခုနေလည်းနင်းမရတယ်ပါကညာဖို့တော့တူတော့လဲအိုဖလက်တော့ခမတော့အိုဖလက်တော့လဲအိုဖလက်တော့လဲထီကော့ကတဲ့ပါနေမေအိုဖလက်လဲကော့ပြရအောင်မတဲ့ရ of them. It is essential that they should know their own country. Where are they going to help their people? အခုနေကမစင်ညာရလဲပါကညာဖို့နေကပေါ့တယ်ကချတီချကောလဲကမကြောက်ပါကလူမတော့ Their people are all over in Burma where they would like to help them. So it is essential that they have their own country. They can visualize အခမတဲ့မေတာရေတော့လဲကိုတယ်ကချတီချကောတာဝဲဟိုတော့ခမလဲကဆူတော့ဝဲကိုတော့တာတီလဲခချူညာကောမ it, they can love it, and ခမကိုတော့တာသူဝိတညောဝနာအဲ့တော့တဲရလဲဟိုတော့အဝရတိုင်တာကွီခမနတိနကောမနေကိုတော့တိုင်တာကွီတော့တဲရမနော် they can put their energy into that. Come on, bang ya pole tia ko adir ba ne wane ka ba thu da we ri ba ka ka ba pe la we ri ba le da ko da thi ko ma ma ro te yan no That is only the beginning. awan mi tar khale ta sa ra khati la But we need to be really very united. da aga de mi wane ta la de dok da ba nya khala ne ka ba khu pa ma no If there are people who want personal gains or personal interest, that is normal. awan ne ba de no de mi la ka ma da la ka cha ko le ta ke bi ke pho ko awan ne mi tar khale anya nyu la ma to da de mi ta la la ma ba But to put forward our national front, we have to have a united ma sa ne di da ko ra ba dok lu na ke te mi ni myo ne pa mi pa wa da ba ka ba pa wa da ba dok lu ma kha ma ba nya ka lu ata ba lu de ba le ba me nya ma da da ba wane pa lo ba ta khu da pho ma national front. wane ba pa wa ya pa nya dog lu ta ba bu le pa me nya cho de daအခုနေတော့လေဝရဟလေတာရေဝဖခေါ်ရကဒီကနာကတိလေကလဝကလောလကတက်ခလပမ်ခေါ်လဲနေရေရာကဝရရတရားရဖြာရကိုဘာသေးဘာတော့ကနာတခလပတိတယ်ပါမနော်ဟိုနေကနာကနေသူလကတက်မနော်အဝရရကမနေသူလကလကတက်ရေကမနေသူလခတ်တီမနော်ခတ်တီရလေသူကနာတော့ဝရကရှင်ဝခဲလဲမလကလဝကလောမမဝလဲဘာသေးဘာတော့နော်ကနာဝကလဝကလောရတာကာဘာရဘာဒိုချေဝင်လဲယမီတဲပုကလူကလောရရဝရဘာတော့နော်ကနာဝရရတာအရာဘာဒိုဘာမနော်အခုနေတော့ယကဝရ You want to send to your ya wara own ya current people. ka mane tu le kana ke le kolwa kla shi po di da lo ba no le kana kolwa kla go ri de tir kya ta ko la khe ma na ri te pya ri de ba de ti da lo lu lo te ko a de ri da ma na de te be ti te pya wo ni ye ke di kana ke ti le kolwa kla le a lo pwe ma ko ma lo ba le kana kolwa kla ko ma ni mi na ta ka so de kha le ko so ba je pho mu de ka lo le angle do ta we ko ma ne ဖေးတူထိုးရဲ့တူတော့ဖေးအဝရပါမဝကရမထူရမနီရရှိတလဘလာဝလာတီကွာတော့ဝဆဝဒကဆမအခုနေကနနေဒီကနကနေသူလကလဝကလလဲလဲပွေမနော်ရဖြာလာပါမနော်အဲဘာကလဲတကနပတကစောခလာအကဒီဘဒကလောကနာလာပါမနော် Whether back home or in exiles or မလာခတိချက် and if you don't mind, we also would like you to share how you feel about this and what message you want to send to your own current people, whether back home or in exiles or in Thailand. So would you like to share with us? Thank you. There's no need to be honored. The pleasure is all mine, and it really has been a most joyful day.
And one of the most joyful parts of it was to talk to the young people here. And for people in Burma, if they want to know what the young people of Karen people are doing in England, they need not worry. They are studying well. They are full of energy, full of goodwill to learn, and with the intention of helping their own people, going back, helping, assisting. But my message, if there is to be a message to be sent from me, these young people who are in England now, and the same Karen people who are perhaps in other countries like the United States, like Sweden, Norway, Australia, Canada, they are all enthusiastic, learning, and they want to help their country. But they need to have their country. They need to have Kotule. They need to have a place that they can really work at and uplift. It is important that we have our own country with the boundaries legally recognized. I think it is essential for the young people here who have been born outside Burma, many of them. It is essential that they should know their own country. Where are they going to help their people? Their people are all over in Burma where they would like to help them. So it is essential that they have their own country. They can visualize it, they can love it, and they can put their energy into that. That is only the beginning. But we need to be really very united. If there are people who want personal gains or personal interest, that is normal. But to put forward our national front, we have to have a united national front. အဝနေကိုပွင့်နေလောက်မနော်အဝနေသူအဝဒတန်လျရတော့တက်ပြအောင်နေဝနေမိတာအဝတေဝရတိဖာနေမနော်အဝနေတော့ရတက်ပြမှုကတပတ်တဲ့ကလာလူလာတဲ့ကိုတော့မိလာလူလာတဲ့တော့ဝတေဝတာချူနာတမီမျိုးနဲ့ဝနာတာတုတ်တဲ့ဖာနေလူလို့ပွင့်တော့လာမဝနေမိတာတခါလေရတော့အိခေါင်းနော်မနော်အဘ